Thutha wa riendekithia riri riria rirutitwo ni thirikari ya kaunti ya Naikuru, anyiti itemi rubonge-ini rwa ukui ni magite na giikaro kia bamwe na rubonge rwa ugitiri o undu umwe na kamiti ya kaunti ya kuthaitira mitino makiiguithaniria kuthamiria ngari kiwanja-ini kinene kia Naivasha gukwonjoria uria moruragia indo itiganite onamo magikathikiro watho na mukana otocio. Tauga ngari muci guthie stadium tutigwo ngari igiri thini wa stage ya Naikuru na stage ya Kinangop aria mathia Nairobi. Tutikoneo kwehera na ni wega kwimenyerera murimu no ningi tucayanire mundu na uria ungi kuma thirikari nene nginya thirikari nini. Igiikaro giki gitabanitio ni DCC wa Naivasha Mbogo Mathioya ugite sacco iria ikuthie mugaru na mawatho maria makathikito ni makaiguithanirio igutacokerio makinya ma kubingurirwo thitango o undu umwe na gutunyukithio marua. Tuko na officers wa kutosha, enforcement officers from the county government. Tuko pia na officers wetu wa kitengo ya police, na kama kutakuwa na haja tutaomba mpaka upande wa prisons na NYS. Hao wote wako kwa mikono yetu, tuweza kutumia wakati wote unahitajika. We need to do isolation centers in different sub counties so that we are able to prepare ourselves on how we are going to respond on this emergency of COVID-19. Mukana-ini uria urutitwo ni thirikari nene wa kwaga kuma nja kwa thaa imwe cia bwaini nginya thaa 11 cia kiroko, rubonge rwa ugitiri rugite rukuthingatithia watho uyu o ta uria rwathirwo. Kuanzia saa 1 wewe utakuwa umepatikana nje na hupeani huduma muhimu ambazo zimeweza kupeanwa pale, wewe utakuwa mgeni wetu katika police stations ambao tuko nazo. Maya mokite riri mwingi uthiete na mbere kurio thingatithi kuri ibaniriria itena ria mitemwe na kuthie na mbere kwithamba njara maita maingi o uria kwabotekeka niguo kwithema gutamba kwa homa ya COVID-19. Ngeribotera Inooro TV, Njĩtagwo Masi, Wadia wa Mũrĩithi.